Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021, Cristiano Ronaldo yabaye umuntu wa mbere ku isi ugejeje ku bamukurikira miliyoni 500 kuri Facebook, Instagram na Twitter. Yaje guhinduka X. Kugera mu kwezi kwa 10 mu 2024, yari amaze kugera bamukurikira miliyoni 923. Uyu munsi kuri X yahoze yitwa Twitter akurikirwa n'abantu miliyoni 115. Mu kwezi kwa gatatu mu 2021, yarengeje umubare w'ibitego Pele yatsinze, umuhigo ukomeye cyane wa ruhago ku banya-Brazil. Yatsinze hat-trick cyangwa se ibitego bitatu mu mukino umwe muri shampiyona ya Serie A yo mu Butaliyani, umukino bari bahanganyemo na Cagliari. Icyo gihe we yakinaga muri Juventus. Akwiza ibitego 770 mu marushanwa yose. Yahinduye ikipe mu kwezi kwa 8 2021 ava muri Juventus asubira muri Manchester United, aho yari yarakiniye hagati y'umwaka wa 2003 n'2009. Nyuma yaho mu kwa 12 2022 yagiye muri Al Nassr yo muri Arabia Saudite. Ronaldo wegukanye Ballon d'Or inshuro 5, yabaye umukinnyi wa mbere ukiri mu bikorwa byo gukina umupira w'amaguru baciye agahigo ko gutunga akayabo ka miliyari y'amadolari y'Amerika mu mishahara no mu yindi mishinga yinjiza amafaranga. Ibi byabaye mu 2020, batunze miliyari 1 na miliyoni 450 z'amadolari. Uyu munsi ahembwa miliyoni 17 n'ibihumbi 700 by'amadolari buri kwezi. Ubwo ni miliyoni 4 n'ibihumbi 450 by'amadolari buri cyumweru, bikaba ibihumbi 633 by'amadolari buri munsi. Buri munsi Cristiano Ronaldo yinjiza nibura miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse amasezerano y'ubuzima bwose afitanye na Nike, Ronaldo aninjiza amafaranga menshi hanze y'ikibuga. Yinjiza nibura miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse amasezerano y'ubuzima bwose afitanye na Nike, Ronaldo aninjiza amafaranga menshi hanze y'ikibuga abikesha ibicuruzwa byose bifite marike ya CR7, birimo imyenda, ibikoresho bya siporo, amahoteli, amavuriro, ibitangazamakuru n'ibigo by'imyitozo ngororamubiri. Dore uburyo uyu mugabo yakoresheje ngo abe umuherwe, atunga amafaranga bitekerezwa ko ashobora kutazahomba mu buzima bwose. Uretse ubuhanga bwe mu gukina umupira w'amaguru, byemezwa ko uyu mugabo ari n'umuhanga mu ishoramari kurusha benshi mu bandi bakinnyi bakina imikino itandukanye. Tubahaye ikaze. Cristiano Ronaldo afite Ballon d'Or 5, Champions League 5 n'ibitego birenga 800 mu mikino yose yakinnye. Mu gihe twese tuba duhugiye mu kureba uko atsinda ibitego, we abahugiye mu kubaka ubwami bw'ubukungu buri ku rwego rwo hejuru. Ni umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru twese dukunda, ariko ari no mu bayobozi b'ibigo bikomeye by'ubucuruzi biri mu masoko y'imari atandukanye ku migabane yose y'isi: hotel, ubuzima, sport, ikoranabuhanga, itangazamakuru, banki. Izi zose ni inzego yashoyemo imari zimwinjiriza miliyoni z'amadolari buri segonda nubwo yabasinziriye. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga uburyo Cristiano Ronaldo yateguye bucece kumwe mu bwami bw'ubukungu bushimishije cyane mu mateka ya siporo y'iki gihe. Kugira ngo dusobanukirwe aho byose byatangiriye, ni byiza gusubira inyuma mu mateka ubwo nimero 1 y'umwenda w'umukinnyi yahinduraga amateka. Mu 2003 Ronaldo yari afite imyaka 18 y'amavuko, ava muri Portugal bwa mbere yerekeza mu Bwongereza muri Manchester United. Yagiye yambaye nimero 28, gusa iyi nimero ntabwo yashimishije umutoza w'icyo gihe Sir Alex Ferguson. Nimero 28 mu kibuga isa naho nta kintu kinini ivuze. Nibwo yafashe icyemezo cyo kumuha nimero 7 ngo abari yazajya yambara ku mugongo. Iyi yari nimero y'icyubahiro kubera ko yari yarambuye n'ibihangaje nka David Beckham, Mary Cantona. Kuva uwo munsi ubwo yahabwaga nimero 7, Cristiano Ronaldo ntabwo yongeye kuba umukinnyi gusa, yahindutse igitekerezo, ahinduka umugani, ahinduka ikirango kizinjiza miliyari z'amadolari. CR7, Cristiano Ronaldo 7. Mu 2006 afite imyaka 21, yitabiriye igikombe cy'isi bwa mbere ari kumwe n'igihugu cye cya Portugal, agihesha kugera muri 1/2, abikirangirira mu gihugu cye. Muri uwo mwaka yatangije ubucuruzi bwa mbere, iduka rito yise CR7 Le Fonchar ku kirwa cya Madeira muri Portugal.
Uyu mujyi muto urimo ikibuga cy'indege cyitwaga Aeroport Santa Catarina, cyiswe iryo zina kugera ku itariki ya 24 y'ukwa gatatu 2017, ubwo leta yafataga icyemezo cyo kuzihindura izina ikacyita Madeira Airport International Cristiano Ronaldo. Aha Madeira niho Cristiano Ronaldo yashinze business ye ya mbere, iduka abantu bahahiramo imyambaro. Nta mugambi munini wari uri inyuma, ariko rero n'ibintu byatangiriye. Yatangiriye kubyaza, abitangirira hazi kandi yifashisha abantu bo mu muryango we, cyane cyane bashiki be, kugira ngo bagumane imbaraga kuri business ye. Hashize imyaka 2, bitewe n'uburyo iryo duka ryinjije amafaranga menshi, yafunguye irindi i Lisbon. Hani ibintu byose byakomereye birahindukira kubera ko yatangiye kwiyubaka nk'umuntu wumva hajya. Irindi somo rikomeye ryaje mu mwaka wa 2009. Icyo gihe yatwaye Ballon d'Or ya mbere, ahita asinya amasezerano muri Real Madrid muri Espagne. Ni transfer y'amateka, miliyoni 94 z'amayero. Abantu bose baramurebye barumirwa, itangazamakuru risakuza. Ni nabwo yatangiye gusobanukirwa ikintu abakinnyi benshi batari bakamenya icyo gihe. Iki gihe yafashe icyemezo cyo kutaba umukinnyi gusa, ahubwo ahinduka ikirango, ahinduka rukuruzi yo kwitabwaho no kurebwa n'abantu. Kandi bivuze kwitabwaho n'abantu, ubuvuze amafaranga, ubuvuze amasezerano y'ubucuruzi, ubuvuze kwamamaza. Iki gihe yatangiye gukorana na Nike. Inkweto za Mercurial CR7 ziragurwa cyane ku isi yose. Aha rero niho Cristiano yatangiye kwibaza, kubera iki nakomeza kwamamaza isura y'abandi kandi nshobora kuba nyirayo? Kubera iki nakomeza guhagararira abandi gusa kandi nshobora kwihagararira njyewe ubwanjye? Aya mafaranga binjiza bakanakuramo ayo bampemba, akaba ari njye winjiza. Yesu ava mu byo kwishyurwa kuko yamamaje, ajya mu kubaka business zimwinjiriza za miliyoni igihe cyose, no mu gihe aryamye asinziriye. Mu 2013 yatangiye gukorana n'uruganda rwa JBS Textile, rugakora imyenda y'imbere yitwa CR7 Underwear. Akaba isura ye n'izina rye bakabyandika ku myambaro y'imbere, maze rubanda rukayigura nk'amasuka. Ubwo bucuruzi bwatangiye kugenda neza kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi. Aracyabira ibifaranga biturutse ku isi yose. Agomba kuba yaribwiye ati n'ubundi nta ruganda nigeze nubaka cyangwa se ngo nishyure abakozi abo ari bo bose. Icyo natanze ni isura n'izina ryanjye. Uko niko mu 2015 yahinduye urwego, yinjira mu bucuruzi bukomeye bw'ubukode n'amahoteli. Yifatanyije na Prestana, ikigo cya mbere cy'amahoteli muri Portugal, bashyira hamwe miliyoni 75 z'amayero. Batangira za hoteli ya Palestina CR7 Blastide Hotel. Iya mbere bayubatse i Vocha, iya kabiri bayubaka i Lisbon, indi bayubaka i Madrid, indi bayubaka i New York, indi bayubaka Marrakesh. Ubu bafite ibyumba birenga 800, bakinjiza hagati ya miliyoni 25 na 30 z'amayero buri mwaka. Izi ni miliyari zirenga 40 z'amanyarwanda. Muri rusange ibicuruzwa bya CR7 bitanga amafaranga n'ubundi yagumisha Ronaldo mu baherwe aramutse avuye no mu byo gukina umupira. Mu 2016 yatwaye Euro ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Portugal na Champions League ari kumwe na Real Madrid. Yasinye amasezerano y'ubuzima bwose na Nike, bamuha miliyari y'amadolari. Ahita atangira kwiyubakira urubuga rwe bwite rw'ubucuruzi. Atangira GCR7, akorana n'ikigo cy'abanyamerika cya Crunch Fitness. Bafite gym zirenga 300 muri Espagne na Portugal. Hanyuma atangiza na application ya telefone ya CR7 Fitness. Abantu bayireberaho imyitozo ngororamubiri bakora kugira ngo bareko bamera nkawe. Bafite gym, application n'ibigo by'itangazamakuru n'itumanaho bimufasha gukurikirana isura ye. Ibi byose abikora mu buryo buhagije kandi bwa kinyamwuga. Afite societe z'abacungamari zimufasha gucunga buri business. Mu 2018 yagiye muri Juventus mu Butaliyani, afatanyije na Rafael Nadal. Bahise bashora imari muri restaurant i Londres bayita Zela. Ntabwo igeze agenda neza iza gufungwa, ariko igitekerezo cya Ronaldo atakora gusa ibyo we yashinze, ahubwo yinjira mu masosiyete asanzwe akora n'abandi bashoramari bose, akayashoramo imari akamwinjiriza miliyari nta kintu kimwe yakoze. Hari ibyo agerageza n'ibindi byaza inyungu y'igihe kirekire. Ntabwo ashora amafaranga ye muri business imwe, amafaranga ye ayangiza muri business zitandukanye kandi mu nzego zitandukanye. Muri uwo mwaka
ivuriro rikora akazi ko gutera umusatsi ku mitwe y'abantu bafite uruhara ariko batarwifuza i Madrid yarushijemo amafaranga. Ni ivuriro yise Isparia. Iyi business yo nta muntu umwe yatekerezaga ko nta muntu umwe wayikora, yafatanyije na sosiyete isanzwe ikora ibirebana n'ubuvuzi yitwa Sakudevia Ver, afata 50% mu mafaranga binyuza yose. Umwaka wa mbere bagitangira business, abantu 6,000 baje kwitezaho umusatsi, ahanini biturutse ku kuba business ze aziyamamariza, akagaragaza ko ibyo bintu acuruza bikora neza kandi ko nta soni biteye habe nanye gushaka serivisi zitanga. Babonye business igenda neza, bahise bafungura indi clinique mu mujyi wa Valence, Lisbonne na Lambera. Iyi yahise business itanga inyungu nyinshi cyane. We ubwe yivugira ko yagiye kwitezaho umusatsi muri iryo vuriro, abigira ibisanzwe, bityo akabikurura abantu benshi. Yahise atangira no kwinjira mu by'ikoranabuhanga, aba umukinnyi wa mbere ukurikirwa ku isi, ukoranye na Binance, kompanyi mpuzamahanga ivunja ikanacunga amafaranga y'ikoranabuhanga. Yahise atangiza NFT ya CR7. NFT ni non-fungible token cyangwa jeton no fungible. Ni nka kode ikoreshwa mu gucunga amafaranga y'ikoranabuhanga. Aha noneho wakumva neza ko umugabo yari yamaze kumucuruzi wo ku rwego rwo hejuru. Ibi ni ugutangira gusobanukirwa uko ubucuruzi bwo mu gihe kizaza bukorwa. Ishora miliyoni nyinshi muri kompanyi izwi ku rwego mpuzamahanga yitwa Chrono 24, icuruza amasaha y'igiciro. Ashora amafaranga no muri Lopo. Iyi ni kompanyi icuruza ibikoresho bikenerwa cyane by'abakinnyi birimo iby'ikoranabuhanga. Mu 2023 yinjiye muri Confina Media, ikigo cya mbere cy'itangazamakuru muri Portugal. Bafite televiziyo, bafite radio, bafite ibinyamakuru n'imbuga nkoranyambaga, kandi ibi byose bafite ibirenze kimwe. Yashoye imari, bityo ntiyaba gikeneye itangazamakuru, ahinduka igitangazamakuru. Muri rusange, murebana no kwinjiza amafaranga menshi kandi mu gihe gito, Cristiano yashoye amafaranga muri CR7, incuruza imyenda, ashora muri gym, ashora mu ikoranabuhanga ry'amabanki no mu kuvunja amafaranga, ashora muri gahunda za mudasobwa na telefone. Hanyuma murebana no kwinjiza amafaranga menshi kandi by'igihe kirekire, ya mafaranga azakomeza kwisukiranya no mu gihe azakomeza atagikina. Yashoye mu mahoteli, ashora mu mavuriro, ashora ndetse no mu itangazamakuru. 2025 afite imyaka 40. Abandi bakinnyi baratekereza guhagarika umupira, baratekereza kwagura business. Mu mwaka ushize yinjiye muri sosiyete ya Vista Alegre, ikora amadongo n'ibindi bikoresho bikoze mu ibumba no mu birahuri. Yanafunguye urubuga rwa YouTube kugira ngo agire ijambo ku ishusho ye. Uyu munsi rukurikirwa n'abantu 74,000 rumaze amezi 9. Mu kwa kane muri uyu mwaka yatangije studio ye ya sinema afatanyije na Mark Vaughan. Intego no kwinjira Hollywood, akagenzura ibintu byose: gukora, gutangaza, kwamamaza. Ubu CR7 ntabwo ari umukinnyi gusa, ni ikigo mpuzamahanga cyinjiza amafaranga. Gusa intego si amafaranga yonyine, ahubwo ni ukubaka ibintu bikomeza gukora niyo yaba atakiriho. Kuri we, ubucuruzi si igitekerezo cyiza gusa, ahubwo ni umuntu, ni inkuru, ni umugani, ni ubwami, ndetse ni byose. Iyari kwihangana Elisa Response. Ndagushishikariza gukora subscribe nimba nyuzwe n'ikiganiro unagisangize n'abandi. Ni kuri Special TV Show. Murakoze cyane.